Jengsi kardom kaduk kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara an fans tamel la penpini nali tumfan la so video long nang ke than ponji la bangke ration card offline koson si ka apply nang jima form koson si ka fill up nang jima copy pi a documents si ke nang jima la support hak si pini nali tumfan la so video long nang than pachini ponik po la pela son la video nali tum kilong versi fan la so YouTube channel la bangke nali tum subscribe igon latest update kilometer je fan belarjan thekloi hodas taminali tum berpon tik der non tangke non ration card ke fly ji a process le lang polonang lapen che than polonang tangte non pathek pen che than polonang koson si ration card offline ka fly ji a form ka fill up poneng jima la so puthak ke chengsinali tum computer kulat lang stamel la so ration card ka fly ji a form bang long dam iksi kalipulte nali tum nilifana humre kon nilila so form ban nali tum fanang senik po form la bang ke na hogle apply tame a form bang ke isi verlo da ke tok anta la pen a form a design anta isi verlo la se nali tum la so form la bang ke chengsi free na dam nang pola pen copy pi document si ke nang jima la so puthak stame nili nali tum fan nang than pachini ponik po ke chengsi na dag non form fill up process le lang polonang chithan polonang ke chengsi nali tum dag nali ke apply vek abang phi a photo bang da pabon ignang pola pen card type la bang nali tum select ponang po dak ASY do AAY do BPL lapet APL a card do nali tum kulso card bang se ka apply dun sima la card type pu ke tok a box lo nali tum thek long je la sodim nali tum fill up nang po lapen bothor la dotla la card number application for exciting card holders la dag bang nali tum fill up ponang nelo lapen bothor dag dotla nali tum dag thek ponlong exit particulars of the head of the family pulote dake head of the family pulote labangke ka apply vek abang fiamen si dak bange tok do nang po ke chengsi nali tum dak pen tok do nang po head of the family mother name lapen father name lapen suppose name lapen date of birth age lapen gender tok nang po nationality mobile number for SMS alert bank account lapen bank name branch nali tum dak fill up nang po job card dopulde job card number nali tum dak fill up nang po lapen la sabu a box long banang ne BPL SI number la bangke nali tum fill up nang nelo la fill up tang that benefit non present address banali tum ka fill up nang ji kinang sorlo present address ka fill up ponji la bangke nali tum la technology present address lapen kichengsi state nali tum toknang po district lapen subdivision circle lapen nali tum dakpen hini option do rural ma urban ma nali tum rural pulte r tok do nang po la so box long kali pulte urban pulte u tok do nang po lapen block nali tum block konat ma lapen village nali tum arong amen lapen gp town ma te vdc vcdc nali tum la samen tok nang po lapen status of resident on house mate rent house nali tum doma nali tum mina hema mate nali tum room nane bhara tong bang hem tong ke doma la so details tame nali tum dak tok do nang po jong se nali tum mina hem polte da on house pu tok do nang po kali polte nali tum la rent house pu thek loi la le tok don ta choglo son tak ta puthot jong se nali tum in case nali tum jong si bang hem rent bhara hem stu polte dak ahem fu amen la amen tok do nang po la pen nali tum mina hem polte la bang tok ti data chok la pen landmark locality colony la nali tum dak pen tok do nang po puthot dak pin number nali tum tok do nang po la pen census house number nali tum tok do nang po in case nali tum jong census house number long le polte nali tum voter list long lang iklo pote dak do ikji la pen la so dak election data as per voter list ateng pen nali tum fill up do nang po la so a box along bangke nali tum panang than pachini ponik po la so box long an bangke nali tum la voter list details da fill up nang po election data as per voter list do exi nali tum long 2024 tak chok kali pulte nali tum 2028 a voter list ta chok la se 2024 a voter list pulte nali tum lok sabha la pen contingency it's HPS konat mala somen la pen assembly contingency mate LAC short form pen ki pudam la somen la pen nali tum dak thek pon thulong lang la year of voter list koson kana voter list man nali tum da kan tok do nang po number of polling station tok do nang po la pen name of polling station la sodim tok do nang po la pen serial number under polling station as per voter list long serial number ko anma ala so serial number tok do nang po
la pen voter list lo nalitum house number theklong ji halo house number dak tok nang po la fill up igdet benefit nalitum dak permanent address option long to exi la permanent address la penalitum la kiching si da bang nalitum present address la bang nalitum fill up don ikelo jong si present address ben permanent address jong si isivet pulte nalitum la so box song tik pinon jong si kali pulote nalitum dak pen putot state subdivision rural ma urban ma la pen gp town landmark district circle block village pin code lai tok do napo la tok data fit pulote continued page 2 long lo page 2 la bang da professional details nalitum dak pen fill up don ik nang po professional details la bang nalitum and occupation copy ma nalitum non ki claim bom dak tok ik nang po jong se farmer with the farmer housewife with the housewife le tok don ta cho ningkan isilong ko an se dak income also income dak details tok don nang po total annual incomes jong se lpgs gas connection do pulote nalitum la so adim ta fill up don nang ji kinang sot jong se ave pulote nalitum la so box long not available putok don lote chok exi the pen lason da for exciting family identity card ration card holders only la sodium ba nalitum dak pen fill up pon nang nilo jatta la pen putha dak dotlang ala dake tok pon dak theklongji for new family identity card ration card applicant la so details ba putha fill up don nang po state subdivision la pen rural ma urban ma town gp vdc district circle block la pen village lason dak thar nalitum dak fill up nang po la pen lasok nalitum non ke dobom adim present address ko anan kan men sidum la sonin kan stame dak tok nang po la tok that but I feed documents required to be included along with this application form la sida so application form alogot ko ppc nalitum kipidun man labangsta nalitum dak pen tik pon nang po kichengsi detail particular family members in exonia 1 labangta nalitum dak tik pidonon jongsi ningkan kepen akibi osomara tumhan stame pidunji pulta alang litum voter birth certificate nangji 10 years pen ke kom tumhane 10 years pen ki ong tumhan nangne asa ke kom do pula nalitum birth certificate pidun nang po jongsi birth certificate pidun pula so box tong nalitum tik mari nang po laben dak ke tok pondo number 3 lo nalitum lango creatify copy of relevant page of voter list 2028 jong se 2028 voter list pidun pula nalitum na so dims puthot dak check box ti jong se pidun de pula nang nelo la pen nalitum son thar dak number 4 on copy of tax land revenue received do pula pidun me la pen number 5 on surrender certificate of ration card family la ba avi la pen address proof of nalitum pan card driving license bank passbook la pen post office passbook la son thar electric bill sell attested nang jianta la so dim la so box long tik pinang po la pen puthot dak declaration of fund form do trizi nalitum dak apply vek abang pu mate abang payment dak fill up don igon fill up igdet benefit dak puthot ke do thulang signature in full of the head of family ka apply vek abang pu mate abang phi assign si dak bange pido nang pu la pen det la pu tok pon nang pu la tok igdet benefit puthot dak family ke add pon a form do ji nalitum dak theklongji la pen nilin la sop form ke do la banke dak checking ke det la sinalitum la banke dak a box som filamo ko so afan sinalitum kopia card box sinalitum ka flight mala so card amen da mention do nang po kichengsi nalitum da photo bang pamona po ka apply vek abang pu abang pia photo la pen puthot bang ko an sik et ponji mala so photo an bang dak lo pa bon ponang po dak nalitum dak thek pon long igji dak page passport photograph pugetok duji la se kichengsi la bang ke ka apply vek abang phi a photograph lo pe bonang po la pen name of the family members la pen amen puthot dak tok nang po photo pa bon det pen da amen fill up nang po amen fill up that benefit male ma female ma pin soma lo soma la tan nalitum dak fill up nang po puthot dak date of birth nalitum fill up nang igji date of birth fill up that benefit age mat arta ko on ma ningkan cap ningkaning ko istame nalitum dak fill up nang po lapen voter list long serial number ko anma labang to nalitum dak fill up nang po athema osomartum hane voter list se avelang lasi osomartum han polte nalitum dak pen tok du nang nelo lapen ka apply vek apo amen dak tok du nang po lapen hala ke add pon
an ma family members ket pon so apo men tok nang pu la pen ladak bang mother name lo mother name tok that pen a feed puthot suppose name an example husband wife amen dak tok na po athema ke apply vek abang fi labang ke arlo sui apot la se pinso amen bang la sodim tok do nang pu la pen ala ke apply vek abang fi pen copy si dak relation doma na litum so relation details la sodium box ng tok nang po nationality na litum tok nang po la pen la po kung bang fill up the data chok la pen na litum dak ny la son le na litum tok don stame chok exi la son dak thak puthot dak signature pintunang lang sodium ho name in full of the head of the family mana litum print out dot la so form la bang ke chido wedji la pen ki jutsi lo na litum dak thek pon long exi acknowledgement so acknowledgement along na litum da amen tok nang po la pen la sodim na litum photograph pabon nang po photograph pabon dat pen a feed form serial number la bang ke na litum dak tok te dat chok la pen card type na litum card type la bang ke na litum dak tok don igon la pen copy pc na litum kipidon tuma dak documents la bang ke na litum dak pen tick box nang po la pen puthar la dak stame tick box nang po pitu nang pom pen ni nang thana teng la copy pia documents pidon ma na pen nalitum la aber an bang da fill up na ne la ha da office pen sin nalitum fan fill up ik po na pen la so form ki thondam nang ji la bang ke nalitum kunat ma sang kiron ver ki pi ver hola sodium si thondam nang po kali pul de nalitum son area em atum long home resi nalitum pidam ignang po la pen la so la apply that with fit na bangke protected lo ke long long le la bangke stamina litum just apply don example la so form na litum free now de gon la pen apply gon la pen batai sin na litum la sang ki pi veradium lamps mate control lo na litum dam pen aru dam egon je akimi fan cheng lama cheng chema ni litum area lapsan aru dam mo ala litum just nang than ek pola pen non dag nili ke do bom dim mate dag bang cheng pon ek bom lo akimi non ration card akimi ka apply la sin litum manat mate nalitum area bang non apply cheng pone cheng chine la banalitum comment lo pachini gon la se la so video ka an ma share on share go kar beng lo rasta me pala igna la pen pachini igna la son update mate la son video ki lang long ver je fan la so youtube channel la bang nalitum subscribe gon tang de do me thak me kurbang tu